Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Hawu siyakhuleka nina bentonga yethu sikaJama yabetha phansi kweveluta akasiyakhuleka nina behlonono esikhayela amabhunu emadlebeni undunankulu wesizwe phela asikwazi ukuhlala ukuthi ngaphela enhlizweni zethu kalula kanjalo nje ngumlando awuqopha emehlweni sizingane sesisakhula namhlanje nasibona siqala kuba ngamakolodo hawu siyakhuleka hlanga lomhlaba siyakhuleka elapha onogoma siyakhuleka embubeni yesizwe siyakhuleka emakhosini akithi onke enta nasezantsi ngiyakhuleka enkosini yami kwabiyela engikhoze ngaphansi kwayo hawu Xhoko kaNdaba Ndaba ezitha ngingane yakho tona bingelela lasisizwe baba sihlalo dabeni ngiyasibingelela isizwe sika noDumehlezi sesibuyile singabafana bodlungano wombelebele abingelela ihawunela bentonga yethu sikaJama eyabetha phansi kwavela uthi cha lapha ngevukele edlule lapha yana sakhuluma kwanenkulumo esingayiqedelanga kodwa isihloko sanamhlanje sizothatha udaba esalushiya lulenga laphana lapha lobhuku basomkhele kodwa kanti basifike lapha ngizoqeda le yankulumo leya engayishiya ilenga ukuthi sizwe sicathuliseke kahle lapha yana uma ngabe kukhula singakubonanga lapha nesizwe singakuzwanga kahle sube sisithinta phela kulami noma sifonele khona nje la ekhaya kunamafona ade sevela nje lapha na baba lapha ngithi leli viki edlule sasikhuluma ngendaba ukuthi ke umuntu ke nakho ke uselandiwe ke ngehlahla ufika lapha usuyambeka lapha ozomsebenzela khona abafana besebeza nembuzi yokumgeza yokukhipha ihlambo bakuthiwa nje ihlambo lapha yana beza nembuzi lapha befika usuthi ke bani awushisa impepho bani nazi impahla yakho esikuhlambulula ngayo namhlanje abafana bephumela lembuzi boyisebenza lapha bayinqume bese wenza njani wena uyahamba uthatha umswane wembuzi luyana nani nenyongo ufake emanzini endishini uyabuya lapho uthatha impahla zakhe zonke uzibeka la wenza njani uyayichela uchela leli hlahla ilona hlambo ke lelo usuka lapho uchela amagceke nesilungu ngaphansi usuka lapho uyapi ngelibe lakhe lapha uyocela iliba lapho wenzela ukuthi noma engabuyele oyiqhwela lapho kodwa libe selinjani selihlambulekile la amahlahla esaka sabanga nodonda lawana namhlanje la asezothathwa onke ebekwe la achelwe onke liphelileke ihlambo esekuzothi ke lapha ngaphambi kwakusasa noma ngakusasa ebese kuba yini ke inkomo yani yesibusiso selenzani selimphukudla phela kulo nkomo leyo lo nkomo senziwe ukuthi mabe senisebenzile ebese lenzenjani sikela amacula ediza khona nimshisele edle ngosi kuphelileke namhlanje ngalelo ndaba nje sale ukusikhuluma ngendaba yehlambo ukusukela lapha nemva hawu namhlanje na ke indaba ithi lapha la sasibe lapha sikhuluma kula maviki lapha sikhuluma ngosomkhele sasilapha ehlophe ekhulu lapha kuvela indaba ukuthi uyibhebhu njengoba sasikhuluma ngendaba sisehlophe ekhulu lapha uyibhebhu ngesikhathi evuka inja ebomvu evukela phela umama ongawusuthu lapha usomkhele akazange enye indeni nekhiwane lapha yana lapha wabe esenza njani yena wayelokhu nje emekhaya lapha yana yena akaze belembuka lokho kufakazelwa yini ke ubuqhawe kasomkhele nangu ke umfana omncane lona usekhombisa ukuthi uliqhawe futhi waqonda nje ngqo eqinisweni baba tona lapha awubingeleli isizwe nje kahle ebese uyakulona yadaba baba kasomkhele lo bhuku uyakhumbula wagcina ukhuluma indaba yobhuku ngikhumbula bingelela isizwe baba bese nje ushakadula uye lapha ngizokulandela ngemva mina lolo daba lolo salushiya kanjalo ukuthi ndukhalele ukuthi luphetheke yebo fese liphethe namhlanje ngoba mina ngiloxoxelwe insizwe endala uqale inqaba embube no oyise ababekhona kuzo zonke izimo zasesandlwana nalezi ke eseyiqhelile beziswa indaba zakhona zaseyiqhelile bona bale kwamathaba phewuthukela kodwa indaba eyayenzeka ngapha yobhuku bathi usomkhele esezwe ngoba le insizwa le webhebhu yathi ke mase ngiqede izinja zami zothi mase iqede
ngapha kudinuzulu bese ziya kusomkhele kusho bani ke uma lo magwaza iqhubeka esekhaya kona kwasothondo suyibhebe wathi ziya umsomkhele wayengekho lapha ondini mhla nakuqothwa ikhulu amangisi ehamba noibhebe uqothe ikhulu gijela mahashe asesingakukhulumi lokho basikhuluma sithi sivusa uhlevane sikhuluma ethi asivusa ihlevane hayi sikhuluma umlando thina la sikhuluma umlando indoda engayenza ohle umlando izozake imizwa ngithe ungawukhuluma umlando ngiyacela singabe sizwe sodwa kuphela ngeke singeneke ezintweni ezinye kodwa ke ngoba ikhulu kwakungokhokho bethu lezo cha bahlala lapha ngivula lolu bhuku lasomkhele inhlambuluko sikhuluma inhlambuluko sesikhuluma inhlambuluko la usomkhele sekuzwakethi lo uyibhebhu uthunywe ngamangisi aqoqe zonke inkomo zombuso ekacetshwayo zizohlala kuyena ezinye zahlala kuJantoni lawo madoda engwezwa ukuthi ayibhasovele zonkomo ayidluliseke lo uyibhebhu adayisela amaPutukezi ngaleni afuye naye ebuthonga leso kuthiwa khona eseMozambique afuyeke naye lapha lezo nkomo ehamba eziqoqa nje wesabuleli izwe lingeneno ngapha esangasothukela wayiqoqa wahamba wasegudlulwa ndleke useqonde kusomkhele manje usomkhele wayesebehlule laba bangapha kuthiwa bathi lithile ndoda le ubefika ashiye impi leyo impi ayingenkulu engamadoda amakhulu awu7 abelungu iphethe ibhamu ayiphethe ibhamu nabelungu abashiye ngale kokhalo bese kusayena yedwa phela uke wahlala kakhulu kulepha ngapha kwaNtshantoni lapha othuwe ngase khotha le nto kaNtshantoni sebezwileka abantu bathi manje basefika yena sekhuleka nje kuwena ekhaya ethi nihlezi kanjani bathi abantu sihlezi nje abanenhlanhla ukuthi besinde kufeni bethe sihlezi amakhosi ayalwa manje sokuhlupheka nathi ke ubuthiwa apha indlovu ixabene khona uqothe kutshani lapho xabene indlovu manje seqothe abese uzoba hlonipha yena bathi ulwa noCetshwa ulwa noDinuzulu bese ke bedluleke abashiye kanjalo la abathi hey sahlupheka yithonga bathi sahlupheka yithonga ukushuwa kuyena ukuthi yithonga aba ayithinti ngizokubamba ngejobo ngesiyitolo hawuni la bentonga yethu sikajami yabetha phansi kwavela uthi siyahamba siyabuya ningayindawo hlala ukudlwa nombelebele nje ubhema nithimule lapha ihawunila bentonga yethu sikajami yabetha phansi kwavela sesabe sabuya futhi lapha nodola singabafana bodlwa nombelebele singo amakhosi baba lapha sihambe ukhuluma indaba yethonga lapha mangabe babethi bavelelwa yithonga kungani babe ngoba phela uyibhebhu owalakho la ekhaya kwethu abantu phela uma wathi ukuchela nje kubona bakubiza ngayo yonke into ngoba la kwahlangene beke ubaba omkhulu uDakwa ethi abakwamfino bayihlangothi kusho abantu bakwahlangene abakwamfino kwamfino bayihlangothi la kwahlangene ngathi ubuketshengwa nje amadoda khona uma bengakwazi bona la esigodini sabo bekuqazathe nje bathi uyishanga ngoba njalo nalo into into sokumesiyilungise nakho babona kwakunjalo ke sokumese siyilungise lo nto leyo ngoba lapha lo zondo leyo babafle siqethe nje yiqire nje namhlanje lo manje lo zondo leyo le ndaba leyokuthi ulichabo usoshanga nobusoshanga wakunenzondo ukuthi laphana wabaleka nani nabantu ekade ehlasela uNodumehlezi wamhlula wayesebaya nabantu bakaZulu wabe bachitha konke lapho kodwa ke lapha mina ngiyamncoma ngoba isizwe sakaZulu iso sonke kusuka nje la kusuka nje la eMpumalanga amazulu onke lawo kuze uzolo ubhalule kulele lapha ngaphesheya endlini zama sekuthiwa iZimbabwe ningi abantu nabakini bakhona abantu abalapha yebo bayimalawo asibuye ehlokweni baba lapha la ke kulungile ke baba ke uyibhebhu sisinga nenkomo hamba nenkomo ubhekelena uqoqa xoxela uhulumeni wakhe njalo ke naye uzohlomula lapha usomkhele wayihlomisa yakhe imboza
wayihlomisa impi yakwamkhwanazi yonke wayikhipha igaba ezimbili wathi ayihlale ngale uyibhebhe uzoqhamuka ngaphi inhloso ezimtsheni somkhetho uzoqhamuka la usisinga nenkomo kodwa wafica uthatha usomkhetho inkomo zachithwa lapha amabutho asehlala ngale amanye ahlala ngapha yebo somkhetho wawuhlala ehlathini wahlala edukuduku ubhukulu ngapha ngasedukuduku wandlala isikhumba senkaba emhlophe la wahlala khona watshena induna ukuthi ayihlale ibeka indlebe mase eqhamukile ibhebho angena kwaKhalakatha ngapha impe ngapha ubhuku ngapha impe ngapha impi yemkhonto ngapha inkomo zelapha sezingaphakathi yena usengaphakathi ulandela inkomo mayibona inkomo zalapha uyibhebhu ngoba ehlakaniphile wathi ayikhona ngabe kakuyena uZulu kayiyeki inkomo asiyeke nathi asifuni impilo ayingakhona ngoba ngase sibe sengozini mabethi kanti osho sefela usengaphakathi amabutho asengale ngemuva waseqhumisa isibhamu somkhetho akhuza izakhe amabutho ngale uyibhebhu ngenhlanhla yakhe kuthiwa waye athi mase esekakile ishole lokhetla lelithi mayesethi maPeter ebezwise ihlozi lakhe elikhulu athi maPeter ngempela waphunyuka lapho ayithatha amabutho lempe ayithela obhukwini abantu abaningi kuthiwa balimalela obhukwini lo bhuku lalusikhathile lo bhuku lolu ubhuku lakhona lemvelo luyini amanzi lo bhuku hayi lo bhuku losuke mhlambe kusha iziba ubhuku nje lakhona nje akhona wona amanzi kodwa mawuthi uyashona unyawo uthi ukhipha lushone lo uthi ukhipha lushone lo anti inyanga yasemdletshe uthiwa kwakungasemdletsheni eyayibhile lo yabhila usigodo sawumiswa phakathi obhukwini ngathi umuntu ababona khona njengoba intele sekuwumuntu lowana laba qhamuka nje lelo bhuku njalo sekuluyini lo muntu wayehambisela lo godo bamdosa kana ngentambo kwenziwa njani wasuthi beze njalo wayehamba woxhuma lo godo lapha okay ke baba suke lapho ke yanqotshwa ke inkomo zonke zasala la nalezo wayiqoqa la wonke lapha wayiqoqa ngapha zasala lapho hamba saphethe lutho lena lapha usomkhele lona waye yini lapha kwaZulu ungaphela usalo dadoba kaMpande bathi bani uNtikile lo Ntikile sidadoba wesile uMpande owaganiselwa lo muntu wakwaMkhwanazi wayeyinyanga yamakhosi akwamthethwa woza baba ngifuna ukulandela esuke phela eSwazini ubaba wakhe wakhonza ngapha emakhosini akwamthethwa welapha ke kuthiwa wasiza umuntu owaye amadodana akhe engezwane ezulwa inomsomkhulu le ndoda wase eyakulenyanga lento ngihlanganisele izingane zami angathi wayiphekelani lona wayekufakela ukuhlanganisa abantu bathandana kusuka lapho izingane lakhe wajabula wayikhokhela leyo nyanga leyo yakwamkhwanazi yasiduma ke ezweni lonke lapha la kwamthethwa ukuze ke mayesene inkomo eziningi wesemadodana nakho oveyana wayeseke sekuthiwa ngona usecebe kakhulu akaganisele ngodadewabo kaMpande wasekuthiwa uma segana udadewabo kaMpande ngeke umntwana wesilo kasenza ngakhona ahlale ogwadule leli iswe ke ngaphesha kwemfolozi ke osekuthiwa kwaMpukunyoni kwakwamthethwa lapha kuze kwasha phansi ehlusuwe phezulu lena wasiba elakheke ngokuthi vele uNodumehlezi wayevele umbuso angithi baba uNodume wayevele bonke izwe vele kwasengena lo umuntu Mehlezi phela baba wayeshiye esebenzile uNodume wayeshiye esebenzele amakhosi awo ngizinduna zakhe ewanothisile ngezwe ushuthi lapha vele kwakulula vele ukuthi ngoba wasekusika uMpande wayesesikela udadewabo ngwesithathu kushaka uMpande sekantsho udadewabo kwase sethatha lelo so kanjena umusi lo kwaMthetho ukuthiwa isenhlambeni ulapha kwaMpukunyoni
baba ke ngizoqhubeka futhi kuhlabe ngombuzo lapha uma be siyahamba sizohamba seyitolo ihawulela bentonga yethu sikajama sahamba sayitolo ningalokothi nihambe nobuko opopayi umlomo pepe ngumatololo kusho insizwe ibhenanyawo malola shaya intambo lapha bathu nyole emhlophe lesizwe idlala imbambo wasathane bukhoma idlala ithi umlomo pepe ingoma dololo mina ngithi umlomo pepe indulutho khuluma kuphela kodwa mangabe siyiphethe lutho wena ngibiza ngene pale ngumfowethu odle pale eshawe bedla lonto leyo baba lapha ngifuna manje uTshakadule manje ngoba ngifuna udaba lolu abantu bamkhwanazi amakhosi amkhwanazi mabili nansi ngadla ngezwa edla ngezwa abanye bathi ilembe labutha udlango sena siubeka lapha abanye bathi ucetshwayo wathi buyaphesheya wathi awubantu abangadla ngezwa lapha ngoba inkinsimane lapha kukhwini ebuya wayengadli kodwa lo hayi lokho siyachitha nje lokho kuba siyawazi umlando walapha babili labantu lapha ilobukhosi obungapha edlangezwa ilobukhosi obungapha ngezansi ubuqhawe bukamkhwanazi ngizobuveza mva lo ongapha edlangezwa inkosi lengapha ngoba ungaphansi kwayo bazalwa ndawonye bathola kanjani ngoba usuvezele lo ngapha bathola kanjani lelizwe laba ukhonjwe uyena oDumehlezi lapha ubani ukhomba bani Phalane kaMdinwa umdinwa nje uyena ophuma lapha ngqo sekuyindodana yakhe uPhalane lo uhamba nolokhoza no Dumehlezi uthi manga adliswe la kwaqabo uNodumehlezi wasembeka lapho uPhalane enkathi emhambisana leli butho uthi alibe ngapha ngaselwandle awatshale kude akufisa abangamehlo into eyithene iqhamuka ngapha kwaze ngoba kwahlangezwa ke kwakuyibutho uhlangezwa kodwa baba ukhuluma kahle mangabe uthi ewatshale ungalengisi laba abe indaba ethi lapha lama kusetshenziswa amaphoyisa bethi akutshala amaphoyisa endaweni cha amaphoyisa awatshala amaphoyisa ayasabalaliswa nje lapha ukuthi aqaphe lezo simo ngoba azobe ehamba ukutshala ilokuthi ingonyama uNodumehlezi yayifike yakhe lapho yakhumuza hayi isigodlo ngoba isigodlo yenye into manje ngizothiwa hayi amakhosi benemizi awu isigodlo indlu iyodwa kuthiwa isigodlo indlu eyodwa kuthiwa isigodlo ngoba kunento egodliwe lapha nomndlunkulu ogodliwe namakhanda amadoda baba lapha iqhawe sikhuluma kangaka ngibona ngijula nje ngidiveza umlando wabakhwanazi ubunkengane bawo abakhwanazi nani nobuqhawe babo into evelayo la wayengake niyezwe izwe loya ubalo Phalane osedlangezwe uNodumehlezi yasenyeza hanu Phalane asimeke lapho ngapha kahle ozala usomkhele ubalo umuntu uba uzala somkhele somkhele kaVeyana yena uzala umuntu watuba uyabona ukuthi abantu abasebeba ngabo shuthi leli qhawe leli livela nje manje linesibindi kangaka lifuze kubo iqhawe lesithathu kubakhwanazi leli unhlanhla lokhu sikhuluma nje asinandaba ngoba ani sikhuluma ini iqiniso ezikweqiniso ukuthi lesizwa lena eliqhawe elikhulu kangaka ingakho silandele ini umlando wakuthi uqhamukapi yena lo mfana oliqhawe uhamba nofazi ubuqobo lwakhe sike sambuka ke thina kumabuka kude lona esikhuluma kuwe lapha nehamba lezi zimsibekele zakhe impela amagqoko abuhlaza impela babona ukuthi cha ngempela insizwe yongena lapha ngempela hayi kubi neyikhwepha lapha ngahlula le yansizwa njengoba lesizwa iliqhawe siyamsekela besibuka ini umlando okhulukhulu bakhe alusikhuluma ngasixaza amathe nje ngoba sikhoza ukujachabo sifuna ukubuka umlando waliqhawelela ukuthi sizwe leliqhawele elikhulu kangaka
lizaleka kanjani cha ngoba abaye bathi liphuma khona la ngezansi emtuba lensizwa lena besingakwazike lokho ukuthi silandele umlando lensizwa lena ngoba ileqhawe izalo ubani lensizwa lena sizomthola uyise omzalayo ngoba ngizomlandela ngabaningi phela mina abantu engibaziyo la ezansi kwakhona kwamkhalaza ekhaya mina ningi lapha ezansi siyembini lapha emachibi lapha ngihlala khona lapha ezansi ngizophenya kabazo lapha phansi ngesisu ngiyasa umsila njengengwe lapha ngifuna lo mlando lensizwa ukuthi lensizwa efuze ukhulukhulu ba ngoba izalo ubani yipi nqa wephuma kuyo lapha na baba baba lapha yana okushuthi yonke lenzalo le elapha yana inzalo bani kantikili ha yonke lenzalo lapha kamkhalazi dodana somkhelo baqhama kuntikili mangicabanga shuthi lapha nje ngoba lapha ilembe lithi yilembe hayi ilembe lami ngasekho lapha ngasekho ilembe lapho umpande la engasekho sokubusa umpande ngoba khona into ethi ingangeni lapho uneziyalo lesilo lapha uthwani kulento ethi ningangeni lapho kuneziyalo lesilo lapho uyabona ngathi kwakhishwa impi akazi ubani ndimi yiphi inkosi ekhipha impi uze kuthiwe ningangeni lapho iyodla inkomo kuneziyalo lesilo lapho isho khona la komkhona yebo sizoke silandele kahle ukuthi yiphi inkosi eyasho lokho kuna nje okuvulayo baba ukuthi injani into laba abantu bamkhwalazi abakaze benye indoni nekhiwana abakaze bebe yini zicathalala zabaya abafana wa inkosi yakwadla amahlahla ibithi umuntu bathi umzala ngoba ezalwa usomkhele ezalwa umntwana kasenza ngakhona lapha na ke baba angazi lapha na ke baba uzohlaba ugijima yini le lapha na umfowamathole akazi lapha yithini into yakhe lapha lokhuza phela mangasosuthu ufalaza ube iyalapha kumathole umfowamathole baba uthi lapha ngoba uzosuka kuphela isikade ngifuna uqonde kuwe imoto yakho ufalaza iyohlangabeza umntwana okwaphinda angena beno nobhusha bephuma esikolini le emanzi imtoti nasemaso begibela isitimela bese behle emtuba ufalaza bese khipha imoto ukudrive wawo insizwa kwakhumala yayimpunga la isala eGradville ba uqala banentuba nemoto umtuba ishayelwa umuntu omqashele ngaphesha kothuke athi hamba ohlangabeza abantwana lapha ubasekhaya kwadla amahlahla bengahambe gibela amathekisi namalokhu mase buya le umkhwanazi sebabekile ebesethi umtuba uyabazi laba kade bahlangabezile athi umkhumalo ngibabuzile bayichaza ukuthi mina ngumama osuthu mina ngilapho kwadla amahlahla ngizalo magogo umntwana matho baba lapha na ungapheli uyahlola okungapheli uyahlola udonda mlando ohlala emna uzeshona egodini nikhululela umlando hawu namhlanje iyayikhiphe shuba babavalelise baba siyavalelisa nisale kahle nihlale kahle ngicela khaya beniphinde nibuye ngiyabonga yebo Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mniningwane ngezansi